inyubako ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akanayituramo we n'umuryango we izwi ku izina rya White House, nubwo hari benshi bakunze kuyitiranya n'inzu yitwa United States Capitol, ariyo nzu inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreramo. Iyi White House ni imwe mu nyubako zubashywe cyane ku isi, kandi umuntu uyituramo aba arinzwe cyane ugereranyije n'uburinzi buba buri mu zindi nyubako zikomeye ku isi. Iyi nyubako yubatse i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati ya Virginia na Maryland. Yubatswe na James Hoban, ayubaka mu myaka 8. Iyo uyirebye inyuma nk'uko izina ryayo rivuga, ni inzu y'umweru. Si ibyo gusa, kuko iyi nyubako ifite ibintu byinshi bitangaje, ari nabyo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi mu munota w'ubwenge. Ibi tugiye kubabwira tubikura ku mbuga zitandukanye zirimo Thrillist, Yahoo, List 25, BBC, Washington Post n'izindi. Bitangazwa ko inyubako ya White House yubakishijwe na George Washington, gusa ntiyigeze agira amahirwe yo gutura muri iyi nyubako. Uwitwa John Adams ari kumwe n'umufasha we Abigail niwe wa mbere wabashije gutura muri iyi nyubako ya White House, ari nayo residence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreramo. White House yaje gutwikwa ijya hasi mu mwaka wa 1814 mu gihe cy'intambara, gusa nyuma yaho yaje kuvugururwa. Ntibigeze basenya inyubako, ahubwo inkuta zari zarabaye umukara kubera umwotsi, zongeye gusigwa irangi, maze byari byaraguye biba ari byo byongera kubakwa bundi bushya. Nyuma yaho yasaga naho ibaye nshya. Hahise hajyamo witwa Monroe mu 1817. Nyuma mu 1901 nibwo yiswe White House, ibyiswe n'uwitwa Theodore Roosevelt wabaye perezida wa 26 w'iki gihugu. White House ifite inyubako y'impanga yayo izwi ku izina Lancaster House, yubatswe mu 1745 kugeza 1747. Ikaba iri mu gihugu cya Ireland. Iyi nyubako yahimbye White House ntoya cyangwa se mini White House. Bivugwa cyane na benshi ko James Hoban wubatse White House ashobora kuba yarabanje kureba ku gishushanyo mbonera cya Lancaster House, kuko uyu mugabo yakuriye muri Ireland, aba ari naho yigira amashuri. Ibi byose nta kibihamya na kimwe uretse kuba amazu agaragara kimwe hanze, ariko ni bake bazi neza ko White House ifite impanga yayo. Ni inyubako rero ikundwa n'imbaga nyamwinshi, kuko igendererwa n'ingeri nyinshi z'abantu, aho byibuze hakira abaje gutsura iyi nyubako barurwa mu 30,000, ukongeraho amabaruwa asaga 35,000, abahamagara kuri telefone 3,500, ndetse na za emails zirenga 100,000 mu gihe gito gishoboka. Aba bose biyongera ku bantu baba barateganyijwe gusura inyubako, aho ugomba kubisaba ndetse ukazemererwa hagendeye ku mategeko n'amabwiriza. Ibindi ku bigendanye na White House turabyumva mu gice gikurikira cy'uyu munota w'ubwenge. White House, inzu ituyemo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikanakoreramo presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikunze kwitiranwa na United States Capitol, ariyo nzu inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreramo. Iki ni igice cya kabiri kigaruka ku bidasanzwe bibera muri iyi nzu ya White House. Umwe mu baperezida Zunze Ubumwe za Amerika zagize witwa Lyndon B. Johnson, ibintu yakoze ntibizibagirana kubera ukuntu bitangaje. Nyuma y'uko ageze muri White House yahise atekereza ibyo guhindura ubwogero bwaho. Nibwo bwabaye bwa mbere, niko guhita azana umuntu wari ushinzwe guhindura ubwogero akabugira neza nk'uko yabyifuzaga. Uwahawe akazi yakoresheje imbaraga ze zose, ariko amara imyaka 5 atarabigeraho, kugeza ubwo yagiye mu bitaro kubera umunaniro w'ubwonko. Gusa bimaze kumenyekana ibibazo byose yabazwaga ku bijyanye n'ubwo bwogero, yangaga kugira icyo atangaza. Ikizwi cyo ni uko ubwo bwogero ngo bwihariye kandi bukaba ari igitangaza kugeza kuri uyu munsi. Muri White House kandi ngo amafunguro yaho burya ntabasanzwe. Igikoni cyo muri White House kiri mu bintu byitaweho cyane kurusha ibindi. Iki gikoni gishobora kwakira umuryango wa perezida n'abandi bayobozi bakorera muri White House, hamwe n'abashyitsi bagera ku 140, kandi bose bakarya neza. Ibintu byose biba biteguye neza ku rwego rwo hejuru, ku buryo amafunguro anezeza buri wese uyakiriye. Aha muri iki gikoni harimo abayobozi 5 b'igikoni bahoraho kugira ngo ibintu byose bihora ari bizima. Perezida John Adams n'umugore wa Abigail bageze muri White House bahise bahinga akarima k'igikoni kugira ngo bajye birira ibyo ubu bwabo bisaruriye. Hari n'abandi bakomeye bakomeje kugira uyu muco wo kwihingira imboga muri White House, ariko Michelle Obama ngo niwe waciye agahigo, kuko yashinzemo akarima k'igikoni kagutse kugira ngo abana be bajye barya imboga n'imbuto bategetswe na muganga wabo. Ubuki burya bwo muri White House nabwo buva muri White House nyine, nibo babwitunganyiriza. Aha
hari abantu bizi neza ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aba nibo bahora bita ku bihingwa biri aha hantu ndetse n'amatungo. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington ntiyigeze yishimira umwubatsi wa mbere wari utangiye kubaka White House bitaga Pierre Charles l'Enfant. Uyu yari Umufaransa. Uyu ngo yashakaga kubaka iyi nzu nka za ngoro z'abami bo mu Bufaransa ba kera, yarashakaga kuyigira nini bidasanzwe. George Washington ngo abonye ibyo ahita amwirukana, maze abigiriweho inama na Thomas Jefferson wari umunyamabanga wa leta, ashyiraho amarushanwa yo guhatana ngo hashaka umuntu uzubaka White House. Abubatsi benshi bahise bitabira ayo marushanwa, maze abemeye guhatana baratumizwa kugira ngo bazane inyubako zabo maze bazarebe ukwiye gutwara iryo soko ryo kubaka inzu idasanzwe. Aha byaje kurangira witwa James Hoban ari we wegukanye iri soko. Igitangaje kirimo aha ni uko muri abo bantu 9 abari bageze ku rwego rwo kwemererwa kuzana inyubako harimo na Thomas Jefferson wari umuyobozi ukomeye muri iki gihugu, gusa ntiyagize amahirwe yo gutsinda. Uyu akaba yaranaje kuba perezida wa gatatu w'iki gihugu nyuma ya John Adams wabaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibi bimwe mu bidasanzwe bivugwa ku nyubako ya White House.